Mbukeli, ngeke kubingelele kuzo zonke indawo lapho khona kufinyela khona lelo hlelo igama lami ngingusithembiso ngekwandlozi ngicela amaqala uvashele channel yocela subscribe kanti uma ukuthi usubuka kwesibili ngikubingelele futhi ngamukela ohlelweni wembukela amazwi bela namhlanje athi sekudutshulwe kwafa umuntu oyedwa kwalimala nabayisikhombisa abadayisa emgwaqeni enkabeni yethike yaziwa ngemakethe ngesikhathi sango-9:30 ngolesibili esifundazweni saKwaZulu-Natal. Kuba ukuthi izigebengu beziduna imoto yemali ngesikhathi kwenzakala lo monakalo. Wembukela abazimi eziphuthumayo babezele endaweni yesigameko ukuzolapha laba abalimele kakhulu.